بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فقه تعرف البروغرام دراغاتهم بلون قدما امها لبوتي تريورون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من مهار مكيوان جندني كتاب الحج قالون من مهار آسا بني مزدلفة من آيات ما حسابا مهار علون من حج قالو كان فشاكن ترويا دو اي كتاب دو سجم هوگه අවවන දුවස් වරරගලෝ අවවන දුව මලවොනමෙන් මිනායද්දියයි මිනායක් ගොස්සා මිනායන් දුහා ගඩීග ඉහ්රාම් බදගෙන් එරේග හජ්ජු විලේරේයි රේගඩ වලවොනමෙන් මිනාග නිදි දෝ මිනාග නිදා පනෙද්දු ඉරු එරීම දෙන්දියයි කොන්තාක වරරගලෝ අරෆාත දෙන්දියයි අරෆාත ගොස් අරෆාතු ගයිදුව මෙන් දුරුග කුරියම්මඩ කුරි කොන්තාකු අරෆාතු වාදීක දෝ den mendur ramadu koggen den mani arafa itere badefa kontak madukuri wararangalo jabalur rahma nuni jabal arafa ge kari ga do arafa do kommetanaga madukuri ekas masale ne nabiy sallallahu alaihi wasallam amal kurabi gemme kiyani tanuge hore bodeti hilata warab bodeti hilataken hunnane hilata kari ga madukuri farbadaga hunna den efahu ere irosumun dualu gadi nikutu rangalota reganu magutu kole හිමනාලුන් දොරගලේ රේගඩ වෙලීම දැන් මිනි කුන්නනි අඩුගද කුරමුතනි කුන්නනි වරම් මඩු මඩුන් හම හිමෙන් කම ෆයිදා අෆල්තුම් මින් අරෆාත් එහෙන්නු වරම් මඩු මඩුන් හම හිමෙන් කමයිකු නිකුවගෙ මියන්නනි ඈසෙන් නනි කොන්තාක මුස්දලිෆා ආදෙවේ අවහක කී කුරණි මවරනවාදා ඉෂානමාදා ජම්මු කුරණි දෝ ඉස්කෝ जम्मू कसरु कुरुं असलकी एगोग फहुं आदो एज्जिया फस्को जम्मू कसरु कुरानी दें एरे तनोग की कुरानी निदानी मुजदलिफा गा निदानी दें निदाफा एरे फतिहु हेलां फतिस समाद कोगे देंदानी कोंता मशअरुल हराम कारिया फइदा फल्तुम मिन अरफातिन फذकुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम कारिया मशअरुल हराम की कोंचे कोंतने एतनोग मिहार हुन्नानी मिस्कितन अलाफ दो एतनोग असलु हुन्नानी कोंचे फरबदा दो फरबदा कारीगा मशरुल हराम कारीगा मडकोगन दुआ कुराशे बैं इनवन विदा गोल्तुको मुली मुजदलिफा की मशरुल हराम एको मुजदलिफा वकी सरहदें मशरुल हराम की मसलेने मिहार मुजदलिफा मति आदे फदें एदु होगे इरु दोम्बेलनी मिहार में होगे इरु अरंग कारीवानी एक माना कि इरु दुहं इरु अरंग कारीवानी मिहार में होगे नो इरु अरंग कारीवी मिहार मुजदलिफा दानी कोंता कद्दा मीना यद्दा वररालो मुजदलिफा मीना यद्दा नहरु के दुआ की कौन दुआ है के वररालो मिहार बस्तज्जे ने गेंगे नहरु के दुआ की ईद दुआ हो इरु अरन दोम्मेलुमुं देन दतुर फशानी मिराशे मिनाशे कोवा इरु अरन दोम्मेलुमुं का माना की इरु अरन वरक कैरी वेलीमा उदरिस दोम्मेलीमा देन में थनवा दुआ कोरंग उरेफा नट्टालानी दो कोंता कद्दानी देन अरकावेस मीना यद्दानी एई हज्जुवरिන් දැන් හතර දුව ඊදුග හතර දුව තිබේ තනකි එයි කොන්තානේ මිනා බතුනු උරුනාගා හිඟුන් අවස්කුරුන් සුන්නේ වෙගෙන් වේ බතුනු මුහ්සිර කි එයි තිකුදින්නගේ ද කොන්තනෙක්කන් බතුනු මුහ්සිර කි එයි මුස්දලිෆායා මිනා දේතරේග ඔන්න සරහද්ද ඒ සරහද්ද කි එයි ගෙෆුල් හලාක කොල්ලු මට්ටක අබරහතුල් අශ්රම් ඒනාගේ ලෂ්කරායිගෙන් फील बागागे मीहुन तंग हिसाबु अल्लाह सुब्हानहु व तआला दून तके फोनुवा एमीहुन ठीक है तो एमीहुन ए वादी के वाह उस्ताद में कियाने ए सरहद बतुन मुहसिर बतुन उरुना मी वादी या हिसाब मी हिसाबुन मीहुन के मचा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिसाब फोनुवी बि लश्कर हला कुरबितां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदु मी अजाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला फनुवा फोय तनक देवजी अवां हिंगवा फेतनु मडा गन्නවා ඒගොතුගේ වතේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ අසාබ ෆොනොවි තනු අව වඩා ගන්නු මට්ටක මිතනුක හිඟුන් අවස් කරෙව්වි
he sababaki algun menna kiwe koma kujjak suwalu koffi algun menna ingene mi japanoge hiroshima ya wattala fonnane bomegge wahaka nuclear bome e nuclear bomuge sababun etanoge fen gandu sakaraye fm beenu kora mi hun nukule de mi hun badalu eba etanoge hori nuclear radiation ge sabab mi hun nange basar kore mi hun visnu ma mi hun ashikandu tawge gunamantaka wese basar kore mi nuclear bommegge wahaka allah subhanahu wa taala ge hazratun azaben a bayaka ma awla kam bodu emi hun ekamuge asar horu nonta ehmi ma ekamuge asar hunnana kawa ustad men nammi pele men ehmi nabiy sallallahu alaihi wasallam awan etanu wada gennebi awan wada gennebi henno alunna fenan hiroshima ge veliganda fengandu wes emi hun badalu kore do veliganda wes badalu kore nuclear mi bomuge sababon mi allah subhanahu wa taala ge hazratun azabegge waga ma wargoda azabegge waga henno nuclear bomaka pore ma wargoda azabegge waga mi dakkani do emi nabiy sallallahu alaihi wasallam batul muhsirun wada genne askolla fahmi ma muzdalifa ya mina de terege hisabuga batul muhsir ga jena awan hingala fa awa beruwege mina adda ei sunna bege bagotaki mina adda magumatiga jamra ukumattaka han hilakolo hon sunna begen ve emasselene muzdalifa en hoviyakas emasselene mina en hoviyakas mina en hoviyakas masale nuennei den alagono men han hilakolo howani kontagan ukumattaka ಇದು ಹೋಕಾನಿ ಕೊಂಚಮ್ರ ಯಾಕಂಗ್ ಹಿಲ ಜಮ್ರಾತುಲ್ ಆಕಬಾ ವರರ್ ರಂಗಳು ತಿಕುದಿನ್ನ ಬ ವಿಸ್ನೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಿಯಾಚೆ ಮೆ ಉಸ್ತಾದ್ ವರದ್ದೇರು ಇಸಿಯ ಬೈ ಕುದಿನ್ನ ನುಯಿಸ್ನಿ ದಾನದೆ ಹಿಲಾಗೆ ಬೊಡುಮಿ ಮಾಂಜಿಹನಿ ಸನಾಮುಗ ಕವ್ವುರ ಬೊಡು ಸನಾಮುಗ ತಿಕುದಿನ್ನಗೆ ದೊಂಕುಲಾಗೆ ಹಿನ್ನ ಮಿಹಾ ಕವ್ವರುಗೆ ಮುಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಕನ ಫೋಟೋ ವಸದಿ ಬದಂಗ್ ವಶ ಕವ್ವುರ ಕುಡ ಬದಂಗ್ ಉಬ್ಬಾನಿ ಕಿಯಾವರೆ ಮಿಹಾ ಕವ್ವರ ದೋ ಸನಾಮುಗ ಕವ್ವುರ ಬೊಡು ದೆನ್ ಬದಂಗ್ ವಶ ಕವ್ವುರ ಕುಡ ವಾಂಜಿಹನಿ බයි මියුන් ගෙන්දා අතන් හියවරුගේ හිල රංගලුතා බයි මියුන් ගෙන්දා වරක්කුදි හිල රංගලුතා මි එබ සයිස් ඒ උකා හිල එක්ගතක බස් මි හිල උකනි ඉබ්ලිස් මරාලා කනු ඉබ්ලිය නුමරන බස් මියක ඉබ්ලිස් මරවානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනිය ගොරිහා එම්මෙන් නිම්මා ෆදන් ඉබ්ලිය හොග මරෝ යහදී අන්නානේ හෙන්නෝ ඉබ්ලිස් අල්ලාහ් තාලා ලබ්වාපති හොරිහා ඉන්සානුන් තිබිහා හදකු ලබ්වා ගොත නොන්තා එම ඉබ්ලිස් මරන් කුරා කමෙන්නුගෙන් ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉක්තිදාම ගොතුන් කුරා කබ බයි මිහුන් බයි ගවතවක මිහුන් ආස බොනා තිවන්න මිහාරු ඉබ්ලිස් මරානනිය යකෝ ඉබ්ලිස් මරන් කුරා කමෙන්නෝ ඒ ගොතන් හිතුක නියක් ගනගෙන රංගලත මිහා ගනියයි ඒ ගොතක නියක් ගනගෙන නංග නියක් ගන්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉක්තිදාම ගොතුන් කුරා කමෙක් ගොත දෙම් මිනා දෙම් බොඩු ජම්රාන් හිලව කානේ බොඩු ජම්රා කියනවා කි කොන්නම ජම්රාතුල් අක්බා වරම්මලෝ කොම්ම හිලකොලන් එල්ලමු අල්ලාහු අක්බර් කොම් හිලකොලන් අල්ලාහු අක්බර් කියාෆා ෆුරතම හිලකොල එල්ලමු කියන්නේ බිස්මිල්ලාහ් ෆෂන් ජහනේ හෙන්නෝ බිස්මිල්ලාහ් අල්ලාහු අක්බර් දැන් කොම් හිලකොල කායකෝ අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් ඔකට කියමු හන් හිලකොල එල්ලානේ කොනාතොන් එල්ලානේ එයි බතුන මුහසිරු එයි මී මිනායා මුස්දලිෆා දේතරේ ගොන්න වාදිය ගොත අඩිකොන් ඔන්න සරහත් දෙන් එතන කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අබ්රහතුල් අශ්රමුගේ මච්චා අසාම් ෆොන් වේ හිසාව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අවස්කොල්ලා වඩා ගන්නවේ එතන හිඟුන් අවස්කොල්ලම කී එයි සුන්නතේ ජම්රා උකා හිලාගේ බොඩමෙන් තිකුදින් බලා කොන්ච කවර බොඩ සනාමුගු තිකුදින් මම කෑරි බොන්න සනාමුගු දක්ක බලා ශාලොන්න ෆෙන්න පෙකෙටුක වික්කන් හොන්න හුදු කොලාය දෝ සංකොල බොඩෙතක හොන්න කා ෆිහාර දවක කාන් හොන්නාල වික්කන් වරන් හරවාන හොන්න වරක් කොදිමුගේ බස් වෙහි කොලාගේ එන්නෝ හොන්න යෙලෝ කොලාගේ හොන්න මුගේ දෝ බොඩක එංගෙජ්ජේ දෝ එංගෙජ්ජේ එවුර කුඩතන් කොල බොඩෝ දැන් හොන්න බදම් වික්කන් බදන් ගිනා තන් කොල දිගු කොද්ද ඒකේ බදනක පුර කුඩා එහෙම එදේතර මෙදු බල මිහා කවර දෝ එවනි එහෙම මේවා බල මිහා කවර එවනි එන්නෝ එහෙම ෆොටෝ දක්කාලා බල මිවර මා බොඩෝ දෝ මිවර මා කුඩා මීනේ මිහා කවර එහෙම බල අලුණ මෙන්ගේ මේ ඉංග්‍රීසිගේ මීන්න බදාගේ දෝ බොඩු මීහෙගේ බදාගේ මෙදා හිසාබ ගන්නවරු ඉතකොලේ ඉංගේ එහාවරු හිල කොලන් එයි මිහාර මොtti ජම්රාත ෆෙන්න තිකුදින්න මෙtti මිනා ෆෙන්න මෙහෙරේ ජම්රාතුත මෙ ෆෙන්නනි ජම්රාත මෙtti මිනා මෙකොලව මෙහෙරේ ජම්රාතන් හිලවකන් අන්න තන්තන් ෆුරතම ජහේනි කුඩ ජම්රා දැන් මෙදු ජම්රා දැන් ජහේනි එම්මෙ බොඩු ජම්රා ඉදු තෝ හොකානි කොන් ජම්රා එක බොඩු ජම්රා එහෙම කුඩ ජම්රා දෝ කොල්ලා මෙදු ජම්රා දෝ කොල්ලා දැන් අන්නානේ බොඩු ජම්රා මීනේ බොඩු ජම්රා එම්මෙ මෙකොලව
nge jamratu sughra sughra ge maana ki saghiru ege maana kuda jamra jamratul wusta wusta ya ki medu jamra dengannani jamratul aqaba divehimi kiya ulani kike bodu jamraay e jamraay kiyani bodu jamraay mihiri jamraata mihar hunnam fennan hunna gotti kudena mihar vedakan ustaz min komme tatte mini hadafado mi tashi hunna mihar buriburiya nagafa e tashi tereng asa hama huriha echek gos vetteni jamra macca ege maana ki jamra ki ei zamanu gori farbada take kudi farbada taken ei hil gota engejje do tin hil ei aslo e tin hilla mi hila ukani ege ibrahim alayhi salam ge zikura akura gotan ibrahim alayhi salam mi ismail alayhi salam zabah kura wadagen ne hindu ka koi etana iblis ai do iblis asa waswas tem fashima nabiy allah mi allah ge khalil ibrahim alayhi salam iblis hadi wala hila ukke e zikura nabiy sallallahu alayhi wasallam akura bi hila ukke bi e hisabu ege ehmiya mi tin jamra eke de tira mer fena kolon halet timma jamra mi jamra ta ko tere mi hila ukani komme ta kon hila komme filo kon hila ukiya kas gos vetteni hama e farubada bacche gota saudi sarokaru bihar den hada forite kudinaka e farubada farekga no veni dan emme adi filo inda me hunna e farubada feno eka shege mani jamra ya hila ukon bodu eid do hila ukane kon jamra ka bodu jamra ekani bodu eid do hila ukon sunna vege mani menduru muge korinne dan korati bodu eid do hila ukane kon magotako menduru muge korin adwacce huri agodan test waram muhimwan bodu eid do hila ukane menduru muge korin ayyam tashriq ga tindo ege maana ki bodu eid do ha jehegen ayyam tashriq yani kiwegen wararangala mas sikki duwas do mas avili duwas ei koncheke mastaken ei idu katila fori haduyu do wararangalo ayyam tashriq ga tindo hilawkun sunne magani vegen mani menduru maduge fahunne ehmima bodu idu hami hilawkani menduru kuriya ege dengana tindo hilawkani menduru vima da menduru ege maana ki iru medun filima ayyam tashriq ga tindo huriha jamra kan hilawkane ege maana kitan hilawkolo evadi ehmima howan jena komme duwa ekavis warana komme duha ko jehena ekavis hilakolo illa eko idu duwa bodu idu duwa kitan hilakolo hain hilakolo wararangalo hilakani qibla kurmatilan hore kanatunne ege maana ki mi jamra wejjiya jamra ga faatu horen qibla kurmatilaga tana gonna bodu tabe jaha mi har metiye qibla ita horagen hila ukani qibla kurmatilaga kuda jamrasha bodu jamran hilawkum fa du'a kurun sunna vegen we kuda jamrasha bodu jamran hilawkafa ede terega higafa damun algonda men duangen naga adi madokollan fasehiya madokollan horagen etanoga beenun du'a kuram jamratul aqaba hilawkafa qur'anata no qur'ana jamratul aqaba kan kuda jamra medu jamra ra amin ustad mitanoga mini bodu jefa mini mistake me inge kuda jamrasha medu jamran hilawkum fa du'a kurun sunna vegen we idi duha bodu jamran hilawkum furatama tahallul wewuniya ihram kandam wiya ege maana ki bodu jamran hilawka falonu bobalani do enno ege maana ki furatama tahallul wewuniya furatama tahalluluga ebba baykantattan hudda vegen we inge ege maana ki niya fatias kendene miharu istaries waki kurevene miharu aadage hedum meslevene miharu huwatulevene miharu inge bodu jamran hilawkum fahu minaga hunwata makkaga hadu katilaniya bodu eidu hadu katilun sunna vegen ve emme sunna vegen ma gotki bodu eidu hadu katilun ekon ayyam tashriq tindu komme dugas katile vidan ekon sunna vegen ma gotki bodu eidu katilun nabiy sallallahu alaihi wasallam kalege fanuga eppulun satega jamalu katilu den hori baata du kollevi sahabi be kalun katilu mattaka katile ven ekon bodu jamran hila ukafa bodu jamran hila ukafa ustaz kiya den tartib adiyanna tawaful lifada hajjuga tawaf bodu jamran hila ukuma fa dem bidani makkaya gos ki kurani bo belu fa dem makkaya gos tawaful lifada quran masalan nei tawaful lifada kofa bo belekas nabiy sallallahu alaihi wasallam idu ay yawmul hajj al akbar be kalun astanna timanna hila ukuma fa bo bala fi timanna bobe mi tawaf lifado ka fa boba ala fima
timanna katila fime tawaful lifadho kurin anibbe beka tawaful lifadho fahun katila fime edu nabiy sallallahu alaihi wasallam vidalu kommette ko sekalege faanu vidalu wala haraj masalennete ami tartibu komme tartiban kuregas masalen nabiy sallallahu alaihi sahabin timan be kanu mihenne kanta kuravi sekalege faanu vidalu masalennete ولا حرج افل ولا حرج اكوتا نبي صلى الله عليه وسلم vidalu hem vima komme tartibun kuriyagas masalenne ekamako ihram kendeni ki koffa tawaful me jamraya hilaw kafa bobalafa den ihram kendeni henno ihram kendeni yafahu den katilammi ade tawaful lifadha laskol numas masalenne emihaka faseha wegen wanya tanuga bar bodiya sa'yu kurun tawaf kon nimigen sa'yu qur'ani ihsan furiha tahallul wewniya ehno miharumi tamattu kovami haya qiran kovami haya tawaful lifadha mi qur'ani huriha min bas qur'an hajjuge tawafu huriha min bas hajjuge tawafu qur'an tawafu ko faki qur'ani sa'yu qur'an ki koba safa marwa de terega hingon wararangalu eid duwaga manasiku tawge tartibu furtam eid duwa ki hajjuge boduwas ehno yawmul hajjil akbar eduwahu manasiku tartibu kurun edevigen mane tartibu kurun ekam tartibu nukuriyakas masala enne eki sahabe kan egotan amal kurabi nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi ki kaya la haraj masala ennete bodu jamra furtama hilaw kaane edu duhoge manasiku ta hilaw kon ararangalu den haduyu katilu den ki qurani haduyu katilani tine bobenu nuata bokoshu bobenu firhenu tawaful lifadha kurun den sa'yu kurun miha ko bodu jamrang hilaw ka faidiya gos diyai makka gos tawaful lifadha kaffa den bobela tawaful lifadha kaffa sa'yu kaffa den bobeli masalen den efo hadu katili masalen miha ko bodu jamrang hilaw ka fa hadu katila fa bobalan aada ge hedun ngas tawaful lifadha sa'ya kuri masalen inga miha ko bodu jamrang hilaw kafa den daani mina nikunnaani ginami inga bodu jamrang hilaw kafa gossa tawaful lifadha kaffa sayu kaffa bobeli yafa hadu katili min komme tartiban kuriyakas edu hoga masale nuenne inga tawaful lifadha fa den daani anekkaves minaya ayyam tashriuga tindu hoga minaga tibuma re kurun sunnevegen ve mima re ngaduka unna re ngaduke bodu ba heda qurani kontako minaga ere jihani den ere tagu nidanius minaga ayyam tashriuga deduwahu minaga tibum wajibogen ve ega mana ki ಈ ಬೊಡು ಈದು ದುವಹ ಜೆಹಿಗೆನ್ ದೆಂಗನ್ನ ದೆದುವಹು ಜಿಹೇನ ಕೊಂತಾಕ ಮಡಕುರಂ ಮೀನಾಗ ಮಡಕುರಂ ನಿಕುನ್ನಂ ಬೇನುಂ ವಾ ಮೀಹಾ ಮಸ್ಸಡೆ ನೆ ದೆದುವಸ್ ಕೊಫನಿ ಕೊತಕಸ್ ಏಕಮಕ ಇರೋಸುಮುಗ ಕುರಿಂ ಜಿಹೇನ್ ನಿಕುನ್ನ ದೇವನ ದು ಇರೋಸುವ ಕುರಿಂ ಜಿಹೇನ್ ನಿಕುನ್ನ ರೇಗಡ ವಜ್ಜಿ ಎನಜನ ತಿಮ್ಮನ ದುವಸ್ ಎತನಕ ಮಡಕುರಂ ಇರೋಸುವ ಕುರಿಂ ಜಿಹೇನ್ ನಿಕುನ್ನ ತಿಂದುವಹ ಮಡಕುರಂ ಮುಸ್ತಹಬ್ ವೆಗೆಂ ವೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಂದುವಹ ಮಡಕುರ ವೇಗ ಮಾನಕಿ ಬೊಡು ಈದುವಹ ಗಿತದ್ದುವಸ್ ಮೀನಾಗೆ ತಿಬ್ಬವಿ hataru duwas enno minaga timunga bayin adabuta minaga tibumaki ei bayin adabuta alun danjen minaga tibumuga reganduge bodu ba minaga heda kurun biha kusala gosna tawaf lifadho kolla eko regandu ena je reganduge bodu ba heda kurane kontako minaga tinduwa minaga madu kurun ei mustahabugen ma kame tinduwa minaga je madu kurun adi hama gota minaga tibe duwastawga namadu jammu kurumaka nula qasru kurun ege mana ki koba komme namada ves qur'an e namaduge wagutuga derakoy menduru namadu wima menduru namaduge derakoy jammu qur'an eta do qur'an bam mihun qur'an question e timanna jamme kollane enawara fasihe kollane jammu qur'an eta qasru qur'an hama ekani komme namadu menduru namadu wagutu wima menduru namaduge hataru gotu badaluga derakoy asur namadu wagutu wima derakoy maghrib namadu wagutu wima tinrakoy isha namadu wima kitarakoy derakoy jammu qur'an eta minagati ve duwastawga nu qur'an namaduge wagutuga namadu qur'ane gina ginain zikur kurma dua kurum minagati be duwastawga gina ginain zikur ko dua kon hadammare adi hamage to rivati emmeha khuda utakun zinet teriwa wane minagati be duwastawga tim jamran hilawkaniye kita jamraya bas hilawkana tim jamraya komma kutaku kani la komma kutaku iru medun filima wararangalo komme jamraha kidan hilakolo hilawkani komma kutaku iru medun filima wararangalo
minaga tindu seda kuruma fa den dani kontaka makkaya gos makkaya furam wima makkayen furam wima ki qur'ani tawaful wada hajjuge emme fahu wajiba kiyai tawaful wada hussakani hay burj hanjena sayu quran jena dai faru nujihena sayu quraka wararangul ay hajjuge emme fahu wajiba kan du kolla fi ki quran jiheni wararangalo katilan jihena ege mana ki konche katilan hadu katilan jihena tawaful wada ge hukum نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفي لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت එම ෆහු ආහදකි ගෙෆලු ගාරිහුගා තවාෆ් කුරුන් කමුගා වෙජ්ජම මද්දාන් දැන් තියබා මින් කුර එකකොස් ෆුරාගෙන නුවානේ එහෙම වීම මීහකු තවාෆුල් වදාගේ ෆහුන් වියෆාරි කුරි රංගලෙන්නෝ එමීහාගේ එම ෆහු ආහදකි ඒ කමෙන් නොයි එහෙම වීම කාය එහෙම එමීහා කුරන් හුරි වියෆාරි තක් කොෆා එමීහා කුරන් හුරි හුරියා කම කොෆා එම ෆහු කමක හුරිමීහා කුරන් හුරි නමාත වෙස් කොන් නිම්මා ෆෙමීහා ෆහ කමක කුරානි කොන් කම තවාෆුල් වදා එන තවාෆුල් වදාගේ ෆහුන් ඉල්මර මිදාලවනි වියෆාරි කුරුම් මනාවාන අදි මක්කාගේ එමීහකු හොන්න වගුතු තකුගා එමීහා මනාවාන ඉතුරු නමාත වෙස් කුරුන් කොෆියා එමීහා නක්කා තවාෆුල් වදා කුරන් ජෙහෙන ඒ එම ෆහු ආහදක එමීහා කුරන් ජෙහෙන කොන් කම tawaful wada kurang hami wiafare kurawen ta wiafare kurung padakan tatabas kike nun awa giyago secchitan hifaen damvi ewan ecchitan hifagen furam hami furam warak kari koffa makkain ikunna warak kari koffa tawaful wada me kurani madina ziyara kurma adabuta den algondu men madina yammi ziyara kurani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge qabru fulolti kontaku madina ekamo madina miyak medani qabra ziyara kurunta kanangalota no qabru fulo be ziyara kuraka madina kan nudane konta ka ziyara kurunta ka madina iddani masjidun nabawiyya ziyara kurmatta ka midani emi masjidun nabawiyya hitulaga midani allah subhanahu wa ta'ala emme ma kurave bintago terega himene ebbin madina ga ma ebbin sahabi bekalun uluvi bin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastam leifa wa bin madina ya gossa madina ga jena warabbolan adaberiwan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabru fula ziyara kurun firhinunna sunnevegen ve ekalege faanu gariha ziyara ko ekalege faana salam denu assalamu alayka ya rasulullah adi abu bakr ge faanu ge qabru fula ziyara ko fa assalamu alayka ya abu bakr assalamu alayka ya umar timbe kadunna salam danna wanjihene inge adi masjidun nabawi komme tanegga namadu kuri kamuga wi nama wes algona menna libegen dane kitan namaduge sawabu enhas namaduge sawabu ehem miskitega qur'an namada bor enhas namaduge idaroma libegen de makka haram fulwa qur'an namada ehem miskitega qur'an namada bor illakka enno masjid al-aqsa qur'an namadu fassateka ehem miskitega qur'an namada bor mana ki mirashuga miskituga qur'an namada bor mirashuga miskituga qur'an illakka namaduge sawabu libene algona men masjidul haram kurima masjidul haram hamadiya gota mimiski do kura inhas namadu ga sawabu libene masjidul nabawi ga kuriyama ehno nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga miskitu ga komme tanegga kuriyakas libene sawabu adi masjidul nabawi ga ibnane rawlo ei suwaruge ga binkole nabiyya sallallahu hadis kurabani ma baina baiti wa minbari rawlatun min riyadil jannah tiwan kale faano kotri kola tiwan kale ga faano ga minbar kola demedu ga wa binkola kiyei suwaruge ga bintago terem bimeke قيام الدوهغا محشر دوهس فيما الله سبحانه وتعالى تم بدل قربان سوارو के بمكا اي اتنوغا بس algon men namaz kuriyakas masjidun nabawi komme tanage namaz kuriyakas idaruma libigen dan adi hame kota masjidul madina ziyara koffa uba miskita ziyara kurma kiyai sunna wegen makame uba miskita ki islam deenuga bina kur emma furta miski emi hege geim wulu kokgen masjidu quba yagos namaz kofi miha e masana fardu namaz ka sunna namaz ka kofi miha ya umrah ege sawab allah subhanahu wa taala me arti kudin nga umrah uma ke wara podu kameddo umrah ege sawab masjid sunne kuriyakas emi hege geim wudu kokga sharuten ge bai emi hege geim wudu kokga hemi malunam bastakan arami hon kare bono tikudin umrah dami hon kare bona mane geim wudu kokge masjidul quba masjid da mane geim wudu kokge masala enne thinga badiyakas sawari ge dek nabiy sallallahu alaihi wasallam komme honi hirudu hegga quba masjid wada gannawani ekalege faanuge jamal kologa wada gannawani ekalege faanuge jamal kologa wada ganna hemi quba masjid gos quba masjid ko namaz kuruma ki ei
alogonna waragina daruma libigen da kame adi hama egota alogonna men ziyare quran uhuduge shahidunna ei uhudu hangurama hingi uhudu farubada kariga etanaga tibena uhuduga shahidu bekalunge hashita etana ziyare quran etana ziyare ko fa shahidunna salam dannawan hama ehen qabrustanataka زيارة كفكيا دعاء كيا غوسكياني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أي هم ميرا شغل مي قبرستان غوسكيا دعاء إتنو غوسكياني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أدي مدينة غوس زيارة كرو هم أيدي بيجي ماتنا أي جنة البقيع بقيع يكيه مهار ديوهن كيا وجه جنة البقيع وي بقيع كيه قبرستان का صحابी घाशिता आदि मदीना का मरुआ में घाशिता वाले ले फवानी जन्नतुल बाक़ियो में कियानी दिवेहिं किया को बाक़ियो का वाले लेवे मी हाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत लिबेन बाक़ियो का वाले ला मी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत लिबेन क़ियामत दो होगा एकले के फान इतनो का वाले धुरी है मिन्ना शफाअत तेरीवान कब्रिस्तान ज़ियारत कुरमा की से सुन्ने बेगे माका मी मदीना का ज़ियारत कुरं सुन्ने बेगे माका अंतता की दें मदीना का तीबुम का अताबुता Allah subhanahu wa ta'ala Makkah hurumat terkuravi kombe kala kattaka Ibrahim alayhi salam attaka muli Makkah yakiyai haram Makkah ge terega ette shikara kurun Makkah ge terega amillan hede fonna gahe binda hedu bifada kantatta ki ismi haram wege Makkah me kiya haram ke yani do adi hama egota Nabiy sallallahu alayhi wasallam attaka Madina haram ekkamugalevi eko muli Madina ennu مدينة سرحد أي ما بين العير والثور عير كيوم فربدايا ثور كيو فربدايا دمدوغا وما بين لعبتيها دمدوغا واها تانه حرام كموغا لذي إتانوغا عملنا هدي فهونا كهبينو إتانوغا شكارة كورون ديريتا كتشكن هملا يدينو مي حرام وجه ما كان مثالك على غنوم ميتانوغا مي بولالم مراني هم جهي جهينو مثالك نوني ميدلم مراني එතනුග මීහක ගෙල්ලුවෙන් නුදෙවේ එච්චෙන් මීහක මරාලාෆිය මීහක ෆාෆෙරිවාන අද එබිමුග අලුගණුමෙන් මී කුරි නුබාකම මිසාලක මීහක මදීනාග රාබුයි මීහක ලිබෙනේ භර බොඩු අසාබ කීවෙගෙන් හරාම් කම කුරි හරාම් කන්ත කුරුම් මනාබිමෙග්ග එහෙම ඉතුරු අසාබ මීහක ලිබෙගෙන් දාන අද නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ කබුරු ෆොලෝදී කොන්තාකු masjidun nabawiga ekalege faanuge qabru fulwati ekalege faanu qabru fulu ziyara korairu bay miyun adugada kon hada al imam malik widalu wani ekalege faanu duniyega hunne wiru allah subhanahu wa taala wahi gorabba fayoti ekalege faanuge adu fuluge macca adu nulashe tiyaba mi ekalege faanuge aduge maccan adu nulashe ehmi ekalege faanu avaharumum was etana gos adogata kon hada miha faaferiwane e masjidu nabawi kalonu jiheni waran himen kamayeku ulen emmes kittoga higeto e miha gadden egi huregen allah subhanahu wa taala miha kan egi huregen kora amalan mi abadwes ekamuga jaza devani enno ehmi madinaga miha hulen jiheni wara maduma tir kamayeku madinaage e sarahadduge terege haramge sarahadda ki warabbodu sarahadde හරබොඩ සරද උස්තාදුන් කියව යුනිවර්සිටි වස් එක්කොන් ඉන්නනි හරම්ග සරහද්දුගේ තෙරේග එහෙමි මයිතා තෙරේ උලෙන් බුලාතක ආචි බෑවරු ඒ චිස්සවස් කුජ්ජකෝ නියා නුව කුරාන කොතරෙන් අච්චෙන් එස්සෙන් අයක සේ චිස්සක නියා නුව දෙන කුජ්ජකෝ කීවෙගන් හරාම් කමෙක්කම ගවාති එහෙමි යුනිවර්සිටි වස් ඉන්නනි එතනුගේ සරහද්දුගේ තෙරේග මම මදීනාග සියාර කොගෙන් හුන්න මීහා එෆදාමලේ කොගෙන් නුවාන අදි හැම ගොත මදීනාග එහුන්න වගුතතෝග gina in mi masjidun nabawiyya gos ziyarak ko tanuga namadu kun hiduma ki ei hama idewegen maka den rawdoya vanwa ki ei sunne kamennu kommen rawdoya gos namade koggen itur darumain welli bene ekamaku ilmari hudda kurawwa madina dami ha rawdoya bade tanuga namade kollun masalen nekkama rawdoya gos namade kollun ekamaku nuwade wejjami heden derawanan jiheneta rawdoa badejjiya suwaruge bade wenita nuwade wen rawdoa badema kiyadi suwaruge bade menno etanuga hama ehem miskituga onna sarahadduga onna kaapeta tafaatu kaapeten ala onnakam beeraf wennan onna gotuga henno ituru kame nuonnane wennaka
එහෙම යා මදීනාග හුන්නයිරු ජිහෙන මදීනාග වෙස් මදීනාග මි හදබතක බර බොඩ රක්කා තෙරිවා තිකුදින්න දැන් උස්තාද් දක්කා දානි mi video inge mi video dakkawun dar ustadu kiya dena tikudinna miharo mi pamundaga kommes min baraka inge bismillahir rahmanir rahim miharo tikudinna mi dakkalani hajju wagoy hajju wagoy tikudinna miharo mi dakkalani miharo mi fennan hori mi hakiyama abdullah do abdullah miharo edani furan damegen tamattuko hajjat damegen miharo abdullah enattali hajjat diumattaka gossa tamattuko ena eni adi aadage hedun lagen ehisabun ena qiran kon wata ifrad kon wata tamattuko medani miharo mina medani tamattukon hajju wamegen miharo miqata hisaban yadawni rajyen foragen medani yadawni kon hisabakan miharo yalam lamma hisaban adawni ma abdullah miharo miulani hajjan ihramanna allah nabiya sallallahu fas migate kande eluvvi enno ege terenge furta migata ki abiyaru ali rabiq saidul kabir saudiya zaatu irq yalamlam enno ehmima konta kun mimi miharo ihramani yalamlam min ihram badegen abdullah miharo yannani miharo heri ihram hedun ekko alafa kono fennanga betta ne fenna kan adiyenne ehmima enaya manawegen ma kantatta ena huddawegen ma manawegen ma kantatta terega ki kurun huwandulun ihramag horegen manawegen ma kantatta uga terega amharwati ridayaka izaraka alafa fawanan erum mes hudda ekamaku bootan erum rangalota bootan aragen nuane mihage tambikashi foruwe fada evves kala fawanakan aragen nuane ihramga hunnairu kurun managan tatta uga terega kon kantattake kiya kon kantattake manali huwandulun gaga huwandulu edan ihram belunga kuriya ihram belunga fahun gaga huwandulu venata nuleven ihram gaves lagen nuane gaga battaman hunna feeran lagen nuane ridayaka izara milani miharwatti ar rida al izaru izara ki koma tirilla munde adi matin mellani konche ridayan ado hacche balacche ridayaka izaraka abdullah miharo ehuri lagen ihramga honnayru kurum manakanta terega niyafati kendun nenkon kame bol istash gaim waki kurun ehnu matimas koshum fada kandatta huwadulun kad fada kandatta manawegen me adi anghenonna khasa kandatta angilun moonu buruga elun hile firihinun nekkamuga vejjiya moonu buruga alagenna hile firihinun tibikamuga vejjiya moonu buruga gaga nassa gota bolum wattala gotan emiyakan galitan ei emberan galogotaki nassa hunna gota mati wattala fonna ei aisha radhiyallahu anha vidalawani tiwammen ihramga tibiru tiwammen kariya hile firun asikam gojje tiwammen matin mi himar ei khimarak yani khimar wattala me khimarak ye bolum pashain tiriya wattala hedun e hedumuga onna fotinga wattala mehmema kinan adani monuburuga matin alani hile firun tibikamuga vejjiya ehmema ihramga kurun manakantatta koggennuwana buutangaren da firihenunna neerena wararangalo ehmima anghenum moonu buruga elun angilun manawegen we mihar abdullah edani umra diumattaka talbiya kiyamun labbaik allahumma labbaik la sharika lak labbaik ena ihramga umra niyagati labbaik allahumma umratan mutamattiyan biha ila alhajj timanna bi hajja niyaganname umra umafahu hajju mattaka niyaganname adi talbiya kiyamun ena vidani labbaik allahumma labbaik la sharika kumma kutaka hisaba talbiya kiyani gefulu fennande wararangalo ehmima gain istatte waki kurun manawegen me gaga huwadulun manawegen me adi hame gota boluga takiha elun adi fahawa hunna icche lun ena manawegen me adi hame gota mi aqdun nikah ege mane kawani aqdu kurun manawegen me ihramga hunna iru manawegen ma kamen ei mi soidu kurun ege mane ki shikara kurun mi hako kewmattaka eggamo hecce shikar kurun ki manawegen ma kamen mihar abdullah yai gefulu fenuni ma ena talbiya kiyun huttalane ehmima rukunul mihar mini ena mi fashani gefulu kariya gossa hajarul aswad adi main bismillah allahu akbar kiyafa ishara kuranimi hajarul aswada mihar mini hajarul aswad fennan hajarul aswaduga
ailluma fasehawegen ma miha hajarul aswaduga aillani emme rangalogotaki bosdinun mattaka hama mihen hajarul aswaduga nimuni bismillah allahu akbar kiya wena fashane ekon miharo faseha kamen nuana illaka aillan faseha no wajjiya etanan ishara kollafa miharo mitano mizamanu ga wajjiya mitano gonnan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar jahaf fachak ngege mana ki miharo hajarul aswada dimaran ya dewniya kinan hadani ishara kollafa kiyani bismillah allahu akbar furtama buru fashamun den komme buru kiyane kike allahu akbar den enami fashagen abdullah miharo midani bismillah allahu akbar kiyafa mi fashani fashagen gos adiha may gota tawaf kuran peshunga kuriya ki kurani iltibaa kurma ki koba kanatu ke kondo dakkani bala mihar motti kanatu ke kondo dakka fus sekani komma gota ku kanatu kondo dakkani tawaf kurawa gotu kanatu kondo dakkani mihar motti kanatu kondo dakkafa den enami ishara kurani allahu akbar bismillah allahu akbar kiyafa efeshi egotak gos ena furtama timburuga ki qurani ramlu qurani da furtama timburuga awa sigumuga ehenno duwelafa kudakoddani den egotak gos furtama buru ejahuni hajarul aswad adi malun gos asa furtama buru anekka gossa warafa asa dewana buru den mide terega kiya duaen ibain ei rukunul yamani mikiyani hajarul aswad jehuma kurin furtama ejhe rukuna kana gefuluge kana e kana hisan fashigen mihar mi rang kula arafan hisan fashigen ena kiya duaen innane e dua ustatu kudinna daskura kan wedden e dua huriya kudinna ingen rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar hama tawaf kurumuga hama ekani sunnatun sabituan od dua ki ei hajarul aswad rukunul yamani ya de tere kiya dua e dua ki koba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دين هم طواف كورا من داير كجكو بين دعاء اميها بين دعاء كيامي قرآن كيامي تكودين انجيتا مي تانكولو مي ورم مهم تانكولو حجر الأسود گفلو دورو كولا مي نكودا كودا تانكولا كي مي دعاء إجاب كورو بي تانكولا مي تانكولا بهي غوتون صحابي بيكالون ورقنا صحابي بيكالون ورقنا تابي بيكالون تكودين بلا mitangkologa tikudina faseha wegen makamuga wejjiya etanoga mejassagen huragen nabiya sallallahu alaihi wasallam dua kuravi migotan huragen bala migotan huragen nabiya sallallahu alaihi wasallam dua kuravi dua ki ei ijaba kuravi dua imam ver bekal vidano timanna etanoga huragen kurime dua ijaba kuravi anakka hem bekal vidano timanna etanoga huragen kurime dua ijaba kuravi yami mitangkola ki mi tikudin kontangkola ei hajarul aswada gefuluge torkola de terega tankola hitan kologa quran dua ijab kurabe tankola de terega tibiko dinna gefuluga illam fasihan wajia durumme sete terega dua kollebe to jihen warabboda masake quran huriya haji na jihen bikantan kiya denge em hajarul aswada rukunul yamani mi yamani ya rukun yamanu karaya dimalan inna kan ekanun feshigen gos hajarul aswada de terega kiyani kon dua ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دين هوري تانتانو كوجاكو بينون دعاء كيامون دامي دين هم كوم فارو كوم بورا فشامون كيكا كياني إشارة كلافة الله أكبر دين هم يقول تقوس حبرو جهاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مي دعاء كاني إدي تريكا ركن اليمانية حجر الأسود إدي تريكي يعني دين حبرو جهاني منيمة حبرو جهاني منيمة مهار فيديو ميدكا تنقل كي مي حجر إسماعيل أصلو جفلو هوري زمانو بنا كوري هوري ميغوتا ديغوكو إنجه emme fortan gefulu bina korawuni diu kom bitan wakkolla hori digu ko den vi gota ki makka ge mushrikun gefulu bina koram wegen gefulu talala fa gefulu ala bina koram wegen beli iruga emi hunak etchissen hama ennuwi emi humes qabul kura gotoga riba ge gotoga hoda fa hori lariya buduvikka gen lifa hunna lariya ravikka gen lifa hunna lariya mi faasa kun emi hunna ben men nokura gefulu bina koraka gefulu bina korang hodi faasa ki warang halalu gotoga evves kana shakken nek gotoga hodi faasa kamoga wanji hena emi faasa in emi hun libun takatin emi hun gefulu bina go fawani migota
nabiyya sallallahu alaihi wasallam mitan kolo bes iture nukurevvi ehem wegen fahunne adi gefuluga kuri hori de dor kolo mikologa hori dor kole ane fali hori dor kole makka fata kuraba nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurevvi mi makka ge mushrikin kunnaki adi ihaddu yadi alan islami bayeke mimi hun timan kale faano mihar gefulwes badalu ko fiye bonane ko biru nuhi wano timan kale faano wannan doraka nikunnan doraka kandu kendu wi mohe miharos gefuluge urakolo hunnan hillala fa hunnayro tikudinna hinnana fenna etano hinnana faahaga illafa ane faratuge doru inna dimaloge innane faahaga illafa e doru inna dima enge gotan hadala fa innane e dor khanda fenni inna e dor innane wanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam e gotan balenu korbe demmi hijur ismail tere vadejjiya mi gefuluge tere yange vadewuni gefuluge tere mihar wannam beenwa mihak wajje hijur ismail tere vadejjiya vadewuni gefuluge tere ehmiya mi emihak buru jahamun gos hijur ismail ge midoro madefa anedoro nikumajjiya emihak buru batilu ana emihak e buru batilu ana emihak hemima hijur ismail tere nuwador rangali tawaf kuramunda tawaf kon nimma fa miha godan faseha wegen wa magoto hujur ismail tere wannan annane hemima mi video ga miharu cross faha ga jaha fa idekki hujur ismail tere nuwanna she kiya hujur ismail tere nuwanna she tawaf kuramunda tawaf ko nimigen den emiha qurani dera koy namaden ei maqam ibrahim fahaduga miharu fennani konche maqam ibrahim mige terega innani hila ekudinne e hila yaki ei hila ki varam main hila gefulu bina korvi dohon ibrahim alayhi salam ara hunne vi hila kolaki e hila ki ei ibrahim alayhi salam beenuma war teduwa ad ibrahim salam hila matiga hunne viru e hila hinga kamu gawani gefulu washagen hingani e hila mihama sohawa kenge e hila hingani gefulu washagen ibrahim alayhi salam teduwa beenuma komme waraka e hila ufulila adi beenuma warak e hila tirivela ehila farko madowi ma ibrahim salam alayhi salam ge fam pulu hunno itan hunnan egen ehmi mi maqam ibrahim ga mitano ga ehila bainda fennan mitano ga teren billur kanu teren ehila ge teren ibrahim alayhi salam ga fiyawal pulu innan fenna ige ehmi ma tikudin mi tawaf kon nimma haibur jahafa den e hisabon ekkala kondu kashkof ek kondu forwane tamiharu e kondu jihen forwa gossa den etano ga maqam ibrahim ge fahatuga derakoy namaz qur'ani namaz koggen adi gefula dima balahattan iden kujjako dua qur'ani ya fahoden dani safaya marwa de tereya ege kuriya da magumatiga zamzam fem fode boluma kiyei sunne wegen makame tawaf gof nimmafa mi namaz kollagen sawu qur'an diumattaka dani femboyegen adi femboy nibegen nabiyya sallallahu alaihi wasallam de wadagen magumatiya gefulan ishara kollevi kamavani ebbes kale ecche vidala no ekamako gefulan ishara kollevi den safa farwaden arani safa farwaden aramon kiyani kike abda'u bima bada Allah bih inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim tengemiha gossa صفا فربدان عرافا كيفلا كوريمة الله هو دعاء قرآن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كتاب فهرو تيم فهرو كم فهرو كيافة إذا تريقا بين دعاء كيانا دن صفا فربدان إذا مهار مروا فربدان ميني مروا فربدان صفا فربدان مروا فربدان كتاب بروي بروي هنو sofaen feshigen gos miharu yadoni marwaya anekas marwain sofaen evi deburu ege manake eke de tine hatare fahe haye hate komme fahar gos sofa farwad machangara marwa farwad machangara ekkala dua kiyan la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir mi dua kiyan den nimegen miharu bobeli miha tim far dua ko devvi bokosh miha kitab faharu e faharu dua ko devvi anghena bokoran kiya waraka ingi yegge badayge minwara angulege minwara den ena madu qurani zulhijja mahoge avwana duwa sannan den makkaga mihar mulane hajja fasham wege mihar tamattu kon enae umra weni muni bobalan ihram kanen aadaage hedumuga mihar mulane huriha kamen ena manawi huriha kame huddawejje mihar mulane aadaage hedumuga zulhijja mahoge avwana duwa sahima anekkaves ena ihram alafi enno labbaik allahumma hajjan enno komma gutegga hedun eli avwana duwa hoge irosuma kurin luha wagutuga ena ihram alagen ena midani konta kam miharu minaya damwegen miharu midani minaya damwegen
مرات أغلب بنات يرون مهارو إنجان أستامي كياد هرياج خلاصة مهارو ذو الحجة ما هو أبنا دو سيكون دواه تروية دوس تروية دوس يوم التروية يتفنن مزدلفة مينا مكة المكرمة مهارو فنني فيديو إنجا إهم ما هنگاه مدني مهارو كنتاكا مينا مودنون مينا غون دوستاوغان مندور نمادا عصر نمادا مغرب نادا كم نمادا مكرني e namaadege bagutuga qasruko jammu kureda jammennu qur'ane adi edoge fadis namadu koffa iru erima mihar midani furain kontaka arafata baranga video weleche horiya kodin arafata mihar midani arafata gos arafatuge mendur bagutu mendur namadu koggen ena wannani mendur namadu kuriya madukurani kontako mendur namadu kuriya madukurani kontako ವಾದಿಗ ನೂನಿ ಅರಫಾತುಂ ಬೇರುಗ ಅರಫಾತ ಜಿಹೆ ಬೋರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಮಡಕುರನಿ ಮಿಂದು ನಮಾದು ವಗುತು ವೀಮ ಮಿಂದು ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗಿಂದೆ ಮನ್ನನಿ ಕೊಂತಾಕ ಅರಫಾತುಗೆ ತೆರೆಯ ಗೊಸ್ ಮಿ ಕುಂ ಫರ್ಬದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಡಕುರನಿ ಮಸುನ್ನ ಬೆಗೆ ಮನಿ ಜಬದುರ್ ರಹ್ಮ ಏಕಿಯಾ ಫರ್ಬದ ಕ್ಯಾರಿ ತಾ ಬೊಡತಿ ಹಿಲತವ ಕ್ಯಾರಿ ಫರ್ಬದಂ ಎರುವ್ವಿತ ಸಾಬಿತನ್ನು ಎರುವ್ವಿಕ ತಿರಿಗ ಹುನ್ನೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಜ್ ವರಿ ರೋದ ಹಿಫಾನ್ ತೆ ದುವಹು ಹಜ್ ವರಿ ಅನುಮಿ ರೋದ ಹಿಫಾನ್ ತಾ ಅರರಂಗಳು ರೋದ ಹಿಫಾನ್ ಎಮಿಹಾಗೆ iswediya hara annangun har huriha faafatake fuhevegenda rodenge rodeki hajj duwa hoge rodeki iswediya hara annangun har huriha faafatake fuhevegenda hajj duwa hoge rodai den e farwada kaariga ena duwa kurumattaka madu qurani madu koffa eduwa hoge iro sunima iro sende madu kuran jehene ta arafatuga madu kuran jehene eduwa hoge mendurnamada asurnamada qasruko jamgo qurani ei yawm arafa idwas edo nabiya sallallahu alaihi wasallam khutba eddevi jammuko qasruko namadu kurevvi edo hoga den gina in zikuruko kuruma kiye warabbodon edevegen ma kame kon duaan emme ma duaa ki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir den idu vilere yan irosuni ega manik arafa edo hoga irosunima ebiha bidani konta kaddamegen muzdalifaya diumattaka मुज़दलिफा गोस्सा मुज़दलिफा देवनी मदन कोन्ना मातो के कुरानी मगरिबा इशाया एनो एरी मशरुल हराम कारी फतिस नमाद कोगन एना दुआ कुर मट्टका मशरुल हराम कारी का मड कुरानी अदि मुज़दलिफा मिना दनी एदो होगा कीन वीमा इरो अरन दोम वेलीमा हिंदुन दाने एनो मुज़दलिफा एनो मुज़दलिफा मिना मिदनी इरो अरन दोम वेलीमा gossa muzdalifaya da magumati ganuni muzdalifa ngena honi kitang hilakolo hain hilakolo kon jamra ko mattaka jamratul aqaba ko mattaka ehme bodu jamra kaariya gossa ena hain hilakolo illan kine ke kiyani allahu akbar qibla kurmati lan huragen ehenno ehme ma bodu jamra emmi hilaukani mafa edu hoga zabah kurani qurbani katilani komme hajiyako ifradako wamiha fiwa huriha hajin katilana qurbani katilana ki kurani den bobala fadan ihramu kenoni furata tahallul wewuni den ena daniwi makkaya gossa kon tawaf kurani tawaful ifada kurani enno tawaful ifada kurani do ايهن كما طواف الافاضه كفا انه انا سايو كنا كن نجهن افرادكو سايو كفا مي هاي دم مدني منايا انكاوس منا كيتدو دن تبن جهني اكلا تندوه تبه تندوه تين جمرا وسيلاو كان اي جمرتو صغرايا جمرتو الوسطايا جمرتو العقبايا تين جمرا وسيلاو كان كم جمرايا ka han hila kolo enno den ena makka mi minaga hunno dostoga ena warginain duaa ko jamaatuge jamaataka rakkaterwane namatu ta qur'ani jammu kotta qasruko jamaatuge wagutuga qasruko qur'ani jamaatuge wagutuga qur'ani enno den oti tawaful wada ki ei emme fahu tawafu makka foram wiya qur'ani emme fahu ahudaka tiba me hun adashe konche tawaful wada'u hadashe ehmiwa ميتي حجة به قوتو من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد انا دن فراين اناني انا قوم حج طواف الوداع كرمفه وررنغلو
ehmi amharti kudinna engejjeta hajju kuragoy engejje ehmi amiyatu kulas ustad nimana bay kudin be danji he kudin sabatibi ehmi amiyatu class nimana den class tan onnani online ko gadiya jihena join kuran ustad ekujjaka suwalu kurima ekujjaku jawab denya ustad goana number misalaka 7:30 di balashe miswalu ke jawab unima ekujjaka mic on kollafa masennete ekujjaku jawab deeni do ustad inam de dosto inamus deena inge ustad bona miya donnana inam eduhog inam ustad ekujjaka libeyog bas inshallah hadana hemima online jihena gadiyan ustad fashana inshallah gadi angana nge gadi jihena join wa miyan hafta ona komme dog den fashane kom babet den oti baki kitabu siyam nimuni inshallah nimene nimma fo iradu ko rabbiya onnan inam dinuga rasmiyat inge inam dinu onnan horiya ko dinna miga baweri ko dinna wana dia ko dinna test takun ragalo natija hawadi ko dinna inam dinu onnan hemwima kitabul hajja kitabu siyama ekkon onnan mi test den anna fara nge ميادو سشان نمانا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته